Conselheiro Máximo Partido Juntos José dos Santos, na Moribuca, agradece a militantes e simpatizantes Partido Junto Nien e a município Sanulo Recintolo, inclui Arraioa. A jornalista Cira e a Salão Delta Nova Dili, domingo loron rua nulo resingida fulang abril tina rua nulo resinghat. Conselheiro Máximo Partido Junto agradece a Hoto Husi Distrito Sanulo Recintolo, inclui Atauru, nebe fofiar tebes ba partido. Fofiar lolos ba estrutura sira nebe mak hoto decide katak. Estrutura ne mak sai mata dalam ba partido Junto. Nunemos agradece ba luta nebe ihatinang kotu halo ona. Kadeira na fating mahasai ba rihun 50 resin rua racing. Ne hatudu partido Junto latung, mai be sai nenek. La ansi sela iskotu, mai be nenek seto iha fating. Partido Junto lau manas, mai be nia forti lutan. Tamba Junto ne natureza nian. Confia temos para a estrutura nacional. Devemos kita untuk decidi. Kata sira ne masai matadala para o Partido Junto. E non hemos italiano reste. Ba itania luta ida inatina kotu liwa mas karera na fati mas itan mas saya tau iga rihun 50 silwa obala ya tu sida kuntu ne lostun tapi kuntu ne saya besi koko saya ne la ante para iskotu saya mahalaikan kalau dia di iskotu dia saya di lawatan tamania tinggal para fati mesti lawan ne iskotu besi ting toy fati. Kita hanya motor Honda Wing. Yang lau mas deporte tidak. Suzuki Sira mas pembeli seguro balik Superman. Tapi saya. Tapi misi lah nasa. Tapi sama kalau dia saya, tapi misi dia puntonya natureza ini. Y en 2011 cuando considero Arturo Lima saya Raila saya untuk mengalihkan. Lo começa com jogo ponto. Ao de novo, como começa a ser que ao Arturo e ao Senariano mais que aqui na Reportagem Sabina Sansa, televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto. Atau tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.